Sanibonani siyabonga kakhulu ithuba lokuthi sibe khona emsakazweni omkhulu Ukhozi FM. Okay, so ake siqale emuva mhlawumbe sithole ukucaciseleka la ngoba ngokuqonda kwethu imargin amalungu okusempeleni emargin manje abephuma umkhankaso ngendlela engezwa ngayo wokuhlanza iTheku. Kodwa ngakolunye uhlangothi nakho kuthiwa bekune protest ngamanye amazwi bekunemibhikisho ebisihambisana nalokho. Mhlawumbe usinikeze incazelo ukuthi ikuphi kahle bekuyimarch okusempeleni bekuyimibhikisho noma bekumkhankaso wokuhlanza iTheku idolobha iTheku. Ukuhlanza iTheku njengoba nje sazi ukuthi idolobha lethu alisayona lento esiyaziyo futhi akulona lo iTheku amadolobha ethu nje siyabona ukuthi umasipala ngathi usuyanqena bantu uku-enforce ama-bylaws and sibonile ukuthi uma siqhubeka nje sihlala singabatshengisa abantu ukuthi idolobha liba lihle kanjani uma abantu benza umsebenzi wabo then sizobe siphutha ithuba lokuthi siveze ukuthi ukuba umhlali wase-South Africa kubaluleka kangakanani ukuthi nawo usukume wenze ungahlezi ulindele ukuthi uhulumeni wenze. Sitheke emva lokho sizoqina nje indawo zethu umgwaqo ekakhulukazi CBD. Okumangazayo ukuthi kukhona izitolo lokhu iqhamuka lokuthiwa abantu bavalisa izitolo kanti bona abantu bayivalile izitolo ngoba phela thina sisebenza mangabe siklina siyosekhona ngesimaphoyisa amaphoyisa ngeyazi asiyeke sivale izitolo zabantu. Abantu bavala izitolo ngoba bayazi ukuthi abasebenzi ngaphansi komthetho la eSouth Africa. Mabebona amaphoyisa bagqume. Kodwa-ke isitori mase siphuma-ke ey'ntathelini ey'thize ey'hlukahlukene sayesishintsha singabi lento efanele sibe yisona okusiphatha kabi-ke nokho ngoba njalo hlezi kukhona into ekumele kube yithina abantu ababi ababhekwa njengabantu ababi. So silapho esikhona-ke njengamanje kodwa kulungile sizoqhubeka nje siyibambe njalo ngoba abantu abaningi batshengise ukujabula mebebona ukuthi idolobha seliklini njengoba silazi likwazi ukuba clean. Kodwa cabanga ukuthi sindlalele kahle ngoba uyeza iclip ka Robert Nechihunda uthi ngamanye amazwi engifuna ukutholela uthi khona bese bephula umthetho ngo uthi abavumelekile amalungu omphakathi nje ukuthi aphula umthetho ngokuthi ahambe sesha abantu ebabuza ukuthi basezweni ngokusemthethweni noma ngokungemthethweni njalo. So bakhipha statement eside nje bekhuluma ngalokho khona besebenza lokho yini. Into evele ngingazi ukuthi khona ngisho ama-video abantu bakithi kuyibona njengoba umchazelo ukuthi khona amaphoyisa abathatha bona labantu bokufika bababonayo emgwaqeni on the side bedayisa benganawo amaphepha bebayise emaphoyiseni khona lapho. Bethi amaphoyisa nangomuntu akanawo amaphepha kuba la eSouth Africa bese becela amaphoyisa ukuthi kube wena oqhuba nomsebenzi. Angazi-ke noma mhlampe abantu abareportayo mase be-reportela abaphathi babo abakusho yini lokho okuyinto edabukisayo kakhulu ngoba phela amaphoyisa asuke sekhona kuyona yonke lento iyona nto engimangazayo ukuthi mebe-complaina ngokuthi khona udlame basho kanjani ngoba phela kusho ukuthi abantu babo bangawenzi umsebenzi if khona izinto abayibona ukuthi abantu ababoshwa bangabe bala ezweni ngokungemthetho kusho ukuthi bona phela amaphoyisa angawenzi umsebenzi angazi noma ngiyayenza yini isense lapho ukuthi kube sayihambela nje sodwa wekho amaphoyisa ngabe ngiya-understand ukuthi uthiwa thina sihlupha abantu kwenzeka ukuthi amaphoyisa asuke sekhona nje lapho mangabe khona into kanjalo akubona yini amaphoyisa kuqala azokwazi ukuthi ayinqande into kanjalo. Okay, no ngicabanga ukuthi kuyawenza umqondo. So ayisibelelana-ke lokho ekuvalweni kwey'tolo ngoba esikutholayo ukuthi kwangathi mhlawumbe uzoqinisekisa uma kuyiqiniso noma kungelona iqiniso lokho ukuthi kukhona nomkhankaso ngaso isikhathi esifanayo wokuthi abayivali itolo laba abangekho la eNingizimu Afrika ngokusemthethweni ukuze zithathwe abala eNingizimu Afrika. Kukhona iqiniso kulezi inkulumo? Thina sisifisa vele ngoba into ebesibuzile sike sacela umasipala ey'khathini ey'ningi njengoba sibhikisha nje masinamamashi sihambise ama-memorandum sifuna ukwazi ukuthi lezi y'tolo la namabhilidi bawathola kanjani abantu bokufika. So ingakho-ke besithi namanje sisaqhubeka siyabuza ukuthi njengomasipala weTheku ucela nje ukuthi basiphe iy'mpendulo zokuthi ngoba imithetho phela ukuthi abantu bokufika bakwazi ukungena endaweni baqale bera namabhizinisi ikhona siyayazi siyibona akulula njengoba behlale benza ubona ingakho ey'tolo ey'ningi zabo ithatha imali abayithatha amakhadi nani ngoba ngisho ukubhenka ababhenki emabhenki abanye babo babhenka nje khona la ngaphansi kombhede shuthi mhlawumbe babona upresident baba-inspired nabo
manje thina siyakwazi ukuthi sibuze imibuzo ukuthi ngampela kwenzeka kanjani lokho uma kukhona umthetho la eSouth Africa. Lento yomthetho I think ingakho abantu base-South Africa ubona ngathi balahlekelwe ithemba kuhulumeni, ngoba awukwazi ukuthi mawubuka ukhuluma ngomthetho wena ubheke ugxile futhi kwi-angle eyodwa ukuthi abantu base-South Africa benze njani. Laba bokufika bona bayazenzela la emadrobheni, badayisa ngisho idakamizwa emini kabar, kuningi nje sakubona kwenzeka, kodwa akaze kube khona umkhankaso esiwubonayo njengalokho khona ukuthi njalo thina sibe abantu ababi. Cha, akaze nje kube khona umkhankaso esiwubonayo ukuthi cha ngempela no ubhekise kubantu bokufika ukuthi nabo njengoba belabo bephula imithetho yezwe, benza ubugebengu, benza zonke lezi zinto, akuqondise kubone. Yona-ke nje into ebuhlungu kunakho konke ukuthi thina ngabasiyenzi kwakuyenza lento esiyenzayo. Thina sikwazi ukuthi sifuna ukuthi kulunge la ezweni. Lokho futhi sifuna ukwenza sibambisene nawo amaphoyisa, ngoba siyazi ukuthi amaphoyisa sibona abantu okufanele ngabe bayawenza lo msebenzi. Kodwa-ke if kuwukuthi sibona ngathi amaphoyisa nabo masikhuluma ngalabantu bokufika, abantu bokufika bacile ebusweni ukuthi ngeke basenze lutho labo, thina siyabakhokhela vele, ibona bafike bezolanda amantshontsho lana. Phinde futhi sibabona abanye babo bengena kuzona futhi lezi zitolo bezoyilanda imali befuna ukukhokhelwa kanjalo. Sizothemba bani-ke thina? Ubani efanele simthembe kanti ukuthi lo msebenzi esiwudingayo uzowenzeka, ukuthi abantu bokufika bahloniphe izwe lethu, bayiphathise njengey'vakashi, bangadeleli, bangahlukumezi, bangeni futhi nobugebengu. Okay, yiphi incazelo eniyitholayo-ke uma ngabe nibuza ngama-bylaws, nibuza ngamabhilidi nangawo amabhizinisi kakhulukazi iy'tolo ukuthi bayithola kanjani laba bokufika? Asikange siyithole impendulo. Basicela ngabantu laba ubona ama-owner amabhilidi ukuthi kahle yathi bona abafanele barentise kubantu bokufika. Kodwa phela ngithi ukudayisa akudini ngokuthi urent ibhilidi. Khona nemithetho kumele ingamele ukuthi wena njengomuntu osomabhizinisi, ibhizinisi license uthola kanjani. Siyazi ukuthi khona ngisho ofari ekumele ngabe bayayenza leyo compliance. Phekwalokho-ke into esiyitholile sike sathuma oyedwa wabo kobhuti ukuthi azame ukuyithola indawo. Into esesiyithola-ke ukuthi sebevalelana ngaphandle labantu bokufika, sebevulelana bona bodwa ukuthi kube yibona bathola indawo, bese abantu bala eSouth Africa bebavalela ngaphandle. And into abayenzayo layo eyaziwayo ngoba bona bayakhokha, bayabribe ey'ntweni ey'ningi. And siyabona ukuthi masingahlala phansi siqhubeke sibhedelele lesi simo ukuthi sibe kanje, angeke kuze kulunge. Thina siyathanda ukusebenzisana nohulumeni ukuthi sisilungise lesi simo, kodwa asifuni ukuthi sibe abantu abangazi ukuthi sizoya kephi. Ngoba moya kuhulumeni labantu bathatha kubona futhi ama-license, bona babanikayo, bayakhokha, bayabribe. Moya amaphoyiseni nabo futhi bakhala ngokuthi hayi amaphoyisa abantu bethu sizobabribe. Ngobani kanti thina njengabantu base-South Africa kufanele basikhulumele, basimele kule nkinga esibhekane nayo abantu bokufika esingabazi abagcwele lapha ezweni. Awukhulume nathi ngogxekwa enikutholile kakhulukazi kwikhansela le-DA uSharmaine Susheka. Uyogxeka lo mkhankaso eniwuqhubayo kakhulukazi enkabeni edolobha iTheku. Seqonda mangoba suthi akulona iTheku kuphela ngoba naseMaritzburg mangaphazami nizodlulela naseGauteng kwi-CBD yakhona. Kodwa kamuva nje nithola ukugxekwa okuvela kwi-DA ngawo lo mkhankaso. Ngicabanga ukuthi uyibonile le media statement abayithumelile. Nithi niphendula nithini kulokho kugxekwa enikuthola? Ngicabanga ukuthi sekuyinto esesiyijwayele kakhulukazi osopolitika abathize abasuka kwezinye inhlangano nabanye-ke okuyibona ababenefithayo kuzo nazonke lezi zinto ezenzakalayo ey'mosha izwe lethu. Kodwa-ke kwe-DA sike sabuza sathi thina sicela ukubuza uma ngabe kuwukuthi njenge-DA bakhaliswa ukuthi thina siklina iTheku, sifuna iTheku libe lihle futhi siba nobugebengu, yini ebaphatha kabi bona lapho? Because azange beze becacise. Yabo into ebeliyenza abantu abathile bavele begijimela ukusebenzisa la magama afana njengo-xenophobia, noma bephuthuma ukuthi nje hayi kunama-vigilante, hayi abantu abane-violence, ababesabheka yonke into eyenzakalayo ukuthi iyini yenzakala kanjani kanjalo. And siyithola sengilesimo lesi sekusona ngoba abantu base-South Africa esikhathini esiningi babona beyabantu okufanele bayidefende. So bafanele bayidefende bazowenza njani ngoba kancane abantu bangaphandle bayasidelela, abantu bala eSouth Africa basihloniphi, bafuna ukulela bona labantu abokufika banganawo amaphepha.
kuningi okubi okwenzakalayo angicabangi ukuthi njengoba siqale lento ingoba abantu bokufika mhlawumbe bawu-5 or 6 or 7 inkinga esinayo ukuthi sebeba millions and millions abantu bokufika abanganawo amaphepha balaya eSouth Africa. Abanye babuye bangakuboni ngisho nobungozi balokho ukuthi umuntu ongamazi menze ubugebengu la uzomthatha uzomtholaphi. Phela nalaba sithathe ngalaba nje bathi abadayini nomona abantu bayidayisela emgwaqeni obadayisa etolo. Kodwa ekugcineni kosuku ngenkathi bebeka leyo asithi nomama abawu-5 base-South Africa badayisa otamatisi. Kuqhamuka abawu-8 basemazweni angaphandle. Ngenkathi laba semazweni bangaphandle befika labantu bala eSouth Africa bayanciphela amathuba ukuthi benze profit okufanele ngabayenza. Iy'tolo kufanele ngabe ziyavula zibenefit abantu bokufika kugcine ngasabenefit abantu abala eSouth Africa. Sengasegcwele bona futhi abantu bokufika bayaqashana futhi bebodwa abantu base-South Africa kuthiwa bahleli kodwa emakhaya abanayo imisebenzi. Kuningi okuyinkinga esikubonayo ngoba njengoba ubona nje befika endaweni bafuna ukukhipha abantu base-South Africa kusale bona bodwa. Asikwazi ukuyivumela leyo nto ngoba nedolobha lethu sesiyabona sekhishwe thina manje sekusele bona udlame-ke liqala kanjalo ekutheni ngibona badinga baxhasa ukuthi babone ngazuthi sebeyakhishwa edolobheni bafuna ukudayisa bona akekho futhi obanqabelile. Bathi bahlangana bayiqukaba bafika bazobhonya abantu bala eSouth Africa. UTheresa nje omunye wabo ulivulile nayicala eselele phansi bemkhahlela udlame-ke lisuka lapho ngoba-ke ibona basukela umuntu eklina emgwaqeni bethi sebekhathele bona ile clean up ngoba iyabalimaza bona bazele ukuzophanda la bezodayisa. Asinankinga thina nokuphanda nokudayisa kodwa yonke into esicelayo sithi njengoba be-highlight umthetho amaphoyisa ethi yonke into yenziwe ngomthetho. Kusuka kanjani pho ukuthi nathi sicele lokho ukuthi mawula eSouth Africa iba se-South Africa ngokusemthethweni, mawurun ibhizinisi ngokusemthethweni ngoba siyazi ukuthi ibhizinisi fanele li-contribute emnothweni bala eSouth Africa. Ukhokhe intela ube umuntu ocomplyayo nemithetho ukuthi uqasha abantu base-South Africa. Ngakhona ngeke uzumholele u-R5 nofana ngabe uhola u-R20. Yizona zinto esiy'lwelayo lezo ukuthi abanye abantu abayiboni babone ngazi thina sabantu nje abafuna ukuzoba nodlame sishaya abantu bokufika kanti lutho ayikho into kanjalo. Asibona labo bantu abazama ukuthenza khona. Siyayazi power ye-media ukuthi mangabe senithatha abantu kwi-media nabenza abantu abangayibona sade ndiyabasasiboni ngeso elihle lalemisebenzi emihle ezizama ukuyenza abantu base-South Africa sebesibona njengezitha nabantu abangacabangi before benza izinto. Okay, so lolu daba seluzela khulunywa ngiyazi ukuthi sengingabona ama-video kwi-social network kwi-social media okusempeleni bekhuluma labo bokufika ukuthi abantu abanjengani Operation Dudula March and March njalo banenzondo ebhekiswe kuma-African ama-African mangisho njalo so niphendula nthini kulokho ngoba banalo muzwa lokuthi akhona amashayina okungenzeka ukuthi ala eNingizimu Afrika ngokungemthetho kodwa bathi nibhekise kakhulu kwabavela emazweni angomakhelwane kakhulukazi abama-African. Singasho thina ukuthi ayikho into kanjalo lento ngiye ngichaze ngokuthi uyazi ukuthi mebethi asifuna belungu okuyibona abantu abangaphandle abanganawo amaphepha basuke sebelindele ukuthi sizobathathaphi ngoba phela thina sidila nalento engaphambi kwethu. Makhulunywa nge-CBD isenta yedolobha kukhulunywa ngendawo ehlala khona abantu abamnyama okuyibona abantu abamnyama abadinga imisebenzi okuyibona abantu abamnyama abafanele bavuke ekuseni beyothola izinto abazozenza. Leyo ndawo ngeke ufice kuthiwa kugcwele abelungu bangaphandle abanganawo amaphepha abangekho documented. Uzofica bona abantu abamnyama. Yabo amashayina siyawafica futhi nakhona, amaPakistani siyawafica futhi nakhona. Kodwa ngoba abantu bafuna ukuyipenda isithombe salento eyenzakalayo fanele njalo kube ngazi ukuthi thina siyazi into esenzayo noma sabantu abacwasayo bazama khona ukuphusha leyo agenda. Lapho amaPakistani angazi mangaki siwaficile, angazi mangaki abantu abamashayina siwaficile, kodwa namhlanje sokuthi thina cha sibheke abantu bomdabu wase-Afrika ongelona iqiniso. Asibhekile thina ukuthi ngobani sizobafica ngokwebala, sibheke ukuthi ubani ophethe iphepha lokuba la, ubani ongaliphethe iphepha lokuba la, and nalokho sikwenza makukhona amaphoyisa kuphela. Okay, ake sidlulele la ekuthenini ke
Okay, kuningana kubhekwe phambili sizwile nano Premier ukuthi kunomkhankaso nanomhlangano ehlelwayo uzama ukulungisa lesi simo. Sike sakhuluma neAfrica Diaspora kulona lolu hlelo. Yathi ezinye zeinkinga njengoba bethutheleka la eNingizimu Afrika zidalwe iyona eNingizimu Afrika kumazwe angazi ngoba ma sovereign state ngimangasho njalo ikakhulukazi iZimbabwe. So angazi noma kuyayenza in sense kodwa bathi ezinye zeinkinga eNingizimu Afrika kumele ithathe accountability ngazo ngoba zidalwa iyona eNingizimu Afrika. Uma isho njalo idiaspora nithi niyakuvuma lokho? Mina ngakusho nje ukuthi umuntu udala yonke lento uhulumeni wethu. Ngoba uhulumeni wethu awukwazi ukudistinguisha between into efaka izwe lakho enguphekeni ukusiza umakhelwane. Uma usiza umakhelwane ngamsiza esezweni lakhe. Akusho ukuthi wena zonke inkinga zamakhelwane akho kufanele uthathe uzoyibeka la kwakho ukuze izingane zakho nazo zize kanye nomakhelwane zithi mayifuna umsebenzi thathwe izingane zabamakhelwane kanjalo. Uhulumeni wethu uyena ohlulekile ukujwayeza abantu ukuthi lento yokuba i-sovereign state ichaza ukuthini. Njenge-South Africa akekho umuntu esimkweletayo ukuthi ngabe ukuthi azohlala eSouth Africa. Amaphepha ala eSouth Africa wahlonishwa ubone nje amanye ama-passport ethu aseluza ibheli ngoba kufika abantu besuka kwezweni labo bezela bezolanda nje iphepha lase-South Africa. Mase belilandile iphepha lase-South Africa umuntu bese funa ukuhamba phesheya eyophila impilo afuna ukuyiphila. Kodwa mayifika phesheya wazi ukuthi umuntu wala eSouth Africa. ISouth Africa ayihloniphi yona njengezwe ngenxa yosopolitiki bethu abangayihloniphi bona. Ababona ukuthi ngoba nakho mhlawumbe bazile emzimeni bafuna ukuthi bona amanye amazwe ase-Africa bangakwazi ukuthi abaholi bakhona babe accountable for izinto abazenza kubantu babo. iZimbabwe yakholepsa ngo-2008 khathi kukhona umnotho ukholepsa. Emva kwalokho abantu bakhona babeyingenela nje la eSouth Africa kanti kwase kuzoba khona nane-World Cup ngo-2010. Iningi labo lafika ngaleso sikhathi. Kanti sebekujwayele ngale ndlela yokuthi ngisho batshela ukuthi abagoduke babone ngazi ukuthi bona bayakweletwa ukuba la bayakweletwa amaphepha ala eSouth Africa. Kanti angi-understand lento ngoba phela umakhelwane umuntu fanele aqhubeka abe umakhelwane. Akusho ukuthi mangifuna ukusiza umakhelwane ngoshukela fanele ngitha ushukela azowudla la endlini. No, ngizomthatha ushukela ngimnike ekhona kwakhe ukuze udle kahle nomndeni wakhe nami ngiqhubeke nginakekela abantwana bami. Sina uhulumeni wethu silabantwana abanganakiwe efanele njalo mawukuthi bakhona into ebaphethe kabi abafuna ukukhuluma ngayo obafuna ukisho uvele kuthiwa hayi ingane zamakhelwane ziyahlupheka musu ukudla kakhulu ingane zamakhelwane ziyahlupheka uma wena emsebenzini kusebenze zona okuyinto engicabanga ukuthi kudala intukuthelo kakhulu ebantwini bazibone ngazuthi abahlonishwa nanokuthi ababona abantu ababalekile ezweni labo kanti thina asinalo elinye ilizwe ngilokhu ngisho asinalo elinye ilizwe lona lizwe leli esinalo and masuka kulelizwe sizoyapi bona at least banayo option yokuthi izinto mhlawumbe zabheda la eSouth Africa zababhedela umuntu aphindela goduka aphindele kubo thina sinayo leyo option ingane zethu azinayo leyo option yokuthi zizoba nelinye ilizwe lawa lizizwe la khona mangabe izinto engasalungi ngoba namazwe nawo wonke ngamazwe ngaphandle ayavala manje indawo zawo ukuthi kungangene kudalula ngoba bayabona ukuthi lento immigration iya ngokuyanda ibe inkinga. So ngicela nje ukuthi ngikhumbuze uhulumeni wethu ukuthi thatha isikhathi amapeni besibiza bekhankasa bethi siyovota basesebengasho ukuthi azivotele thina ukuthi bazobasevisa kanjani abantu baseZimbabwe. Mase sebevotela sengenzi i-example ngabantu baseZimbabwe ngisho ukuthi bona bodwa but if masivota sesingasho ukuthi abantu baseZimbabwe ngoba sivota nje senzele ukuthi impilo yabo ibe ngcono mina siqhubeke siphile ngo-350 cha asivoteli lokho sivotela ukuthi njenge-sovereign state la eSouth Africa konke okula eSouth Africa kumele kuqale kuthina bantu base-South Africa. Okay, besithe sokuthethe ngapast unombuzo ewu2 nje ebalekile ngicela ungihambele kanjalo sijelela kuma headlines bese sibuyela kuwena kafushane. Ayinkinga. Ina abafisa ukuthi babambe iqhaza emabhizinisini kakhulukazi enkabeni edolobha ithe Mangobesa sorry. Ngifuna mesicebile kahle ukuthi sicela no meya wethu akahambe nathi nje phansi njengabantu bala eSouth Africa
ayokubonela yena lesimo esikhuluma ngaso ngoba phela siyabona ukuthi kulula ukuthi sibuye njengabantu mhlawumbe abathanda ukukhuluma noma abafuna ukulwa kanti inhloso yethu akubona ukulwa, inhloso yethu ukulungisa. Ingakho thina sihlezi sina meeting ikhambisa ama-memorandum kanjalo ngoba sifuna khona ukuthi nabo labantu basema-office abathatha iy'nqumo kanjalo bayibone lento esikhuluma ngayo. So ilento besiyicelile kakhulukazi makumayelana nalokho. Masikhuluma ngale ndaba yomhlangano no-General uMkhwanazi, ngingasho ukuthi kukaningi thina sicela lo mhlangano kukaningi. And into engiphatha kabi kakhulu ke namhlanje ile ukuthi amaphoyisa azasithumelela ngisho incwadi ebonga ukuthi siyabasiza ekulweni kugebengu ngoba yazi thina ukuthi thina masithole information sayidlulisa amaphoyiseni akubona abantu esingabe sithi mhlawumbe sisebenzisani nabo. So angikwazi ukuthi kube ngazithi mhlawumbe masengivela abantu abathize abaney'ntolo ey'thize noma sekungazi ukuthi labo bantu kunezinto ey'thize ababona ukuthi kufanele basiglemele zona sekufanele sibe abantu ababi kanti cha akukhona lokho. Thina siyasebenzisana namaphoyisa njengoba ngisho nje bayazi nabo makhona izinto esingayiboni kahle ey'tolo ey'thize kanjani khona nje ama-Pakistan athize ahlezi vele emaphepheni every now and then ukuthi abambe iy'ngane ey'ncane ngendlela engekho right. Sakuripotha konke lokho, sakuripotha futhi ney'ndawo esibonayo ukuthi ngazi sizibona abayisebenzisayo ukuthi baphushe idakamizwa. Kwesinye isikhathi singayitholi ukugculiseka ngoba phela siyazi ukuthi abanye amaphoyisa njengoba besengishilo hhayi wonke amaphoyisa, amanye amaphoyisa asebenza nabo labantu. So kusiphatha kabi lokho ukuthi kube ngazuthi mhlawumbe thina sabantu abangabambisene namaphoyisa abazenzela nje into yabo bodwa, kusiphatha kabi lokho. Okay, actually kule database yalabo abasilalele njengamanje enibambemayo ukuthi uma befisa ukuthi babe ingxenye yokubamba iqhaza emnothweni wedolobha angazi kuzokwenza kanjani kodwa mhlawumbe sichazele kafeshane nje ngoba isikhathi sihambe kakhulu. Sakufanele nje ukuthi mhlawumbe bebe khona abantu abanaso lesi sifiso sokuthi babe ingxenye yomnotho alive eSouth Africa. Kuba abantu abasithintayo ngoba siyafisa impela ukuthi sibabone labantu base-South Africa sikhulume nabo kanjalo basithole inambeni yethu ethi 0694891903 0694891903 ilapho-ke sifisa khona ukuthi basithinte khona. Phela lokho sizobe sikhona nalaphayana eGoli nasePitoli siqhubeka futhi wona lo mkhankaso ukuthi sicele uhulumeni njengoba sihlale siwuncenga nje ukuthi nathi sinake sizobe sise-Union Building, sisuke-Union Building sobe sikhona futhi legislature yaseGoli, se-Union Building zisePitoli ngomhla 28 kanti-ke legislature kuzobe kulaphayana eGoli. Umuntu mefuna nje imininingwane angasi-check-a lapho kwi-page lethi March and March ila bazothola khona ukuthi mhlawumbe mefisa nabo ukuthi babe ingxenye yalabantu abala eMzantsi Afrika bazwakalisa ungajabuli kwabo basijoyine. Singajabula kakhulu uma ngasingathola ukuthi abaningi abantu basela eMzantsi Afrika nabo bayasondela ukuze sikwazi ukuthi sibe nalesihlava esizokuhlala nabantu abasilimazayo balimaza umnotho wethu, iy'ngane zethu nekusasa lalelizwe kodwa bebonakale ngazi sibona nje bayingelosi thina abantu ababi. Mhlawumbe nabo bazwakalise ungaphatheki kahle nabo. Mangobe sinokulengizakala ake sibambe lapho sima kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu Tony, benosuku oluhle nabalaleli bonke bokhozi FM. Justin Thangobe Sezuma ongumsunguli weMarch and March. Okay, umdlalo umqoka lawo